Chavi CMC ilona bona leswaku ri Mr Nkuna yi strong hi ku banhlamba, yi strong yi tlana bot majuli hi ku banhlamba. Eba yi lava azaiku. Eba yi rhamba yi ta ndhawini yo karhi la a kumeka kona a bukela kwala ti guest house eva African line after I interview la aba twanana ku va ta nyikana zako yo karhi loko va heta ku vutisana na swivutiso. Se swi tikombe i nga ri plan ya Chavi a ku nga ri ku hakela Mr Nkuna a ko va ku endla interview for free mahala va vutseliwa va kumeke va bukeliwa guest house eva just ku va vutselini eva va ya kaya nga va nyika nchumu. Ivi andhaka sweswo kasi Mr Nkuna va ri yisuke le ka vona le yisukele ka vona ile lensati ku niya ku phandaphandeni ku na swimalani nyana ni nga ta swikuma mfazi wa mina na vuya sweswiwa. Eve loko yi hete ku interview va yi nyika room la yi nga ta fika yi tlela kona. Loko yi heta ku tlela kona loko pfuka nampundzu kasi i nga ri Chavi loko a heta ku interview ilona interview eva yi komba la yi nga ta tlela kona a va ku khona mjondola Jobert yi sala ku hala loko ya ku nampundzu kuma Chavi a nga kwa phone na yinkumu eve vendla ni zama swa transport lomba na timali swo fana swi ya yi hike khandiya to Uber khandiya yi hike loko ya fika le kale swi tlheka ka swilo makhe yuke hey u huma kwihi wena te ya ku phandeni kasi si mali kwi hi mali ku hava hey what u ye vavasatini sathana u ye vavasatini ta ntiva kahle namuntlha ni sathanyoko. Mr Nkuna yi ri makhe lwa a longa swa yena huma la a va chela wa na sweswi ve zama va ku loko i lava ku a vuya ka munhu loyiwani u fane humesa ntsengo wa 5000 eve ku bulabuliwa eve a kota ku vuya ka eve yi ri zama 1.5 eve va swi vona na vona ku hayi impela nga yangi vavasatini misa lo a yi ku zameni nyana ka inani a ye kwale ka interview ku yi humesa na ti-proof ta kona va komba na ti-pictures ta kona leti tanihi ka interview ni nga yangi vavasatini mi o ka nga na hakelangi mphalo eve yi ri hava va ku hayi tshama na 1.5 yaleyo ta dya na yena yalo famba na yena. Se yi ri hi mhaka yo fana leyo yi coste swo tala ngopfu ku va Chavi a nga yi nyikanga mali leyo swi coste swo tala ngopfu se yi fambelana hi mhaka luya eva swi ya katsana na lava va nga fika va ba spaghetti va ba na mateki ve ku va bomo mani ve longa swona ve fambela makumu. Se hi ndlela yo fana leyo yi hlamusela leswaku Chavi yi onhele ngopfu ene le ku jikajikeni hi ndlela yo fana leyo lero hi ku ya hi yena Chavi a nga lavangi ku hakela lava ku hi ndlela interview ai ku interview ntsena ve huma fam because kuna lava mi kuma ku va lava ku duma mandisisa so loko lava ku duma afika la interview mahala ku va interview la ta veta automatically vanhu va n'wi tiva ku ri na munhu wa so a nga endliwa interview va ku follow vanhu mara Mr Nkuna a ye ku phandeni ka dzhaka la. So ivi I disappoint ngopfu hele audio Mr Nkuna yi karhi yi hlanganya Chavi hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla yi karhi yi n'wi hlanula hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla ene vhele a yi lo requestiwa munhu wo karhi ku hayi why nga yi hlanganyana and loko va vula va ri i part 2 ya kona nga ri yi rhangile yi n'wi hlanganya ka yin'wana and video or audio yin'wana so hile audio ya kona Mr Nkuna yi karhi yi hlanganya Chavi CMC lo nga tiyanga ndlela ya swo u ya le kerekeni yela ticheri u ye le khongela leyiwani hlambi nge tiseli. Here's the video. Hayi no ngutini makati bodi na vidzogonyani va ta swi tiva ku vidzogonyani i yini. Okay so ni kombela sweswi hi 5 minutes mi rhuketela Chavi. O Chavi ne Chavi ti nga ngeti na siku na rin'we a swi vuli ku tibuku ta wehe ti basini a ti se basa na avuya na hala ta ku burisa tinyungu ta makendla ya hamula kumbe ni ku faka matini a kholokholweni na avuya a ti lo basa ta vona hi ku i ni ndle ku ni panyuka ni suka la ni ya bale a Roma aka Malamulele ni tisa hi mpfawo wo ringana wena xitlhangu xitsanana mafi makhwiri mabon'wani makasani loyi wena loko mina ni nyiwa wena a wa ha ri tinyungwini a makendzeni na ku i ta va koho i ta xixitiwa swi nga tiveki ni i nga Chavi mina na swikakanyo swa mina munhu nkulukumba ni hume na mpunga na swimbi hi ku kula i ni tlakula ntana huma tiko rere ni huma ni ya pheta i ni nyela ku ni nyele makendze jinzi wa n'wako
Wanito chavi. Shisha ngwak. Ririmi na ngwak. Veakati mabza ngwak. Shkaka nyopisha ngwak. Domba kulu na ngwak. Tanya. Enyini ndakuhisela ndwini ndakuluma makenzi matini. La ni nga ta hlala na wena kona ntanela hala ndzhaka nyopfa wena hi ku kwata nyamawu musuna mawu ximanga xa n'waka vikhuruka bya n'waka ku yiva ka n'waka i ku yiva leswi nga swi endla i ku yiva loko ku ri ka xiyimo xa le henhla ni yivela nkongwa n'waka i nyili ni nga ku voni ku hangalaka n'waka tibodi ta n'waka vitogonyani bya n'waka rumbu ra nyankhwani ra n'waka nsuvu wa n'waka a wu komba kahle na ta ku veka ehenhla ka tshuri ni ku ku ga ni ku kombisa ra vumbirhi mpfila wa n'waka na vitsimba na vihuma loko i twa nyompfu ku tofutofu tsutsumi ya pota va ta penyuluka a byela yi va byanya ni khomi mina swa yila i lo ni leveli ni tlakula ri na makenzi ya mina ku kula ka wona ni yisa leni ni humani yani ya pheta wanya chavi wa n'waka CMC wa n'waka rireti ra n'waka hey pinta ra n'waka marakaraka ya n'waka Abuta na vapolisi akuna vapolisi tambora byi nga ta nhlamu na nchumu va nga anya ni nga va tlhava magodi ya minyopfi va nya okapi hi tlhari nyan'waka loko vilela wa tofutofu nyopfi ni ku twa wa tofutofu xidata xa n'waka xo anema 70 centimeter nyamawu rumbu ra n'waka vileve bya n'waka nyameni hey makume nhungu wa timinete engene ka awara ya 12 awa ni khensini vanhu va xikwembu mi ni ndlele siku vana va mhani loko ri xarixile swinene hi mina ni Tibonchis in the ranzis, the ngolokots on the ranzela switch, Iguloko netamba compuse. The ponches in the ranzis, the ngolokots on the lavela, the ponches in the ranzis, Iguloko netamba kochi. Tambe kiriki, Pibelet Konyana. Tamba kusini, malumbeta movie. Ntambe taxi, ni kufash kushani. Niti